30 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदे मेदकी रबिउल अव्वल मोहं फणर वन दुवस अलो मेरे कुरे मिगिंदा प्रोग्राम की 29 मिनट मी प्रोग्राम की जमे सलफ के इंडियन रेडियो सलफ के परान तैयार को प्रोग्राम है। प्रोग्राम कुरे में गेंदनी कौम में बुदू है गेरे दिहगढ़ तिरी हों दिहगढ़ी फंसास नोएका आज मेरे के खास मौलू की इला आईना और मन्ना को मेरे मी खास मौलू का एक मौलूमात देवट का बड़ा महीने भी शेख अब्दुस्सलाम बिन दाऊद शमर मांगे और मैं बिहार में हवा को दनी मंगे मेरे के शेख अब्दुस्सलाम इला आईना मी मौलू कुरे बड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। आदे अगुन मंगे मेरे के मौदू की जम्मेगा अली विदाल फदान इला आइन की अरबी जुमले माने की कुंता कं है ये दनी नो तो कुंता कं है ये हकीकत को मी सवाल अगुन में कोल्लम में जहुनी अगुन में नकी मुस्लिमों कम का वे हिंदू अगुन में तेरे भाई बेफून वाला गिना फहारा हम मदक करे दिन्ने वे करने वाला गिना फहारा मी वड़ा गिरने में निकुन दिमाग का नेंगे फद गोतक भाई खंकम गा मुआमला है बकोरे दे इस्लाम के गोतक तिबेगे मुस्लिमों के नाम का तिबेगे हम ये मा इस सवाल अगुन में कोल्ले में जनी कौन दिमाग का तो अगुन में दतुर कोरा मुंदनी मिसा कुरीगा दिहिम बोने उलन में माले अन्न कोरा दतुरगा केले देवा माले अन्न दुवा भाई को केले देवनी मा मंजिल मकसूद का वासे नोवेन एगो तक इस्लाम दीनु के मतवेरी अमाज दतुर कुरा बयको एमी होंगे अस्ल मगुम बेरवेगन दिया मा बुने विधान अमा बुनी थी फरद दनी ए उसूल दिवे बोग बेनु कोंगुले एबेगे मकसद हासिल नो आगोतंग एबे कंकुर मंदियो एमा अगुन मितनु को मी उफद्दा सवाल की अगुन में गे इस्लाम दीन की एहन दीन तो उसूल तका एहन तंतनु गे एहन मीस में होगे एहन उम्मत तो ثقافت تکا خنکن ارگون میں کپی کرن جہے فد نکمتی دینت تو نوت اسلام دین کی ہا شامل کیا فرم دینت تو لبتی اڈو ہن ترنے بیلون ترنے حقیقت کا اسلام دین کی انگے تو فرم دین ادین کو سب ارگون میں عزت لبنگ گج ادین کو سب ارگون میں متوری کن لبنگ گج ارگون میں بین میں نجہ ارگون میں تربیت تکا ارگون میں دیرول میں امیا کنکم تکا اہم بیگ اصول تکا اہم بیگ ات लिबिगन्ना का दिनगन्ना का नोते तबावा सबकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चा हज महोगे नुवन दोहु हज्जुगे मतिवेरी मैदान ग अरफात बिमुग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरा दिहवन हरुगा हुन्नवन का हज्जतुल वदा ग हुन्नवन कों माइदा सूरत के तिमवन आय अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना मियदु तिमंग इलाहु तबामी हुन टका रोहिवडिगम वा दीने गोतु इस्लाम दीन लव्वा ए दीन नुगे न्यू में फुरेम करबा फी में इंगे मा हिसाबम फिशकिन इस्लाम दीनो कोम्मे नुकुता कागोन में नजर हिंगा स्थिरुलुम गे होरी हा दायरा शामिल निमिफवा एवस हदारत गे एवस उम्मत गे एवस मुजतमा गे एवस थकाफत गे इंसानी अखलागा इंसानी तरबियता इंसानी बेनुंतका बेहे गोतुम उसूल कंडेली गोबुने फावाहा इस्लाम दीनो गवाहा फुरी हमें को एहिं एवस दीन गे एहिं एवस उम्मत के हिंगे सकाफत के नुआन यानी कि इस्लाम दीन का मीवनी वर शामिल को बयान को दे फिर अगुन वर्गिन फारा आम को ते मिसाल ए जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगुन मन बयान को दे गवा फाहाना अंगे इतने गवाह के इतने मौदू गमी हूं आम को वाह को नुदक्का फदहनमस फाहाना वन नमीहा इन वन्नम वी उसूल वनुमगा इसकुरम वी कोम कम इन दुलुं कियम वी की वनुमफो फाहाना के तेरे गलगुन में गदाहा ज कुरुम गलगुन में अदब अखलाक बहटम वी किहिने एफो एतनो के तेरे गलगुन में नुकुरम वी कोम कम अगुन में नुगिंगुलम वी कोम का आदतक एफो अगुन में एतनो निकुन्नम वी कोम उसूलकम कोम गवादक मी मेरुमुं आस अगुन में दिरुलम के एम्मेहा कंकम कम वन इस्लाम दी अली अलवादा मर गिनफारम हकीकत का अगुन में इस्लाम दी को तालीमा दूरत दिया मी वागत की एहम सकाफत अगुन में नमे लिबिगनेवे अबदुस नुफुरी हुन्नकम वन्या एहिं एचिंग एलिगिंग एबा फुरम बेनुवे एमा फुरिफा हुरी एचक गुडुगुडे नालान एकमको नुफुरे कम वन्या मियंग एबा एचिंग एलिगिंग एबा फुरंजे
emadi islami tarbiyat not islami thaqafat algon men neenguni man nudati man not aduru heliwi algon men war ginafara neengi tibeme ehen deenuge ehen ummettoge ehen thaqafetto kankan eba kopi korave not ei mabudu kamekkam nubada eba koremunde misal algon men fa koreven ehen deenta ekiga diriulemun anna mujtamae islam deena adi ehen deenta ka mix wegen not gaagoli kamigga ulemunda mujtamatoga bay faharu fennane muslimun num bay mihun emihunge duwa vehikaluga not emihun hulwa funna hotaluga fiharaga mitan danuga huriha deenegge shiyaru tajha funna misaka isa alayhi salam ge shura budu deenuge mihunge hindu deenu mihunge shiyaruta adi amanotaka ayatul kursis indadan enget ekam islam din qabul hoggennu saka budu deenuge mi not christian kuno tehemves deenege mi ho ehnamas mi level ge ekam kuram edani emihunge durum bone ule timammenge kalange ki saka budaye aki buddaye ebbeko anebbeko kalankama allah subhanahu wa taala ehim farayat misaka isa alayhi salam maryam alayhi salam ehim bay din takuga enun kan qabul kurma darmi komme bayakabes midani waki kalange waki kalako ekam islam dinuga aqida ki muli kainat khaluqure farat allah subhanahu wa taala hem allah subhanahu wa taala nu misalaga christian ekam gavis yahudi ekam gavis adi budu dinuga hodwere ekam gavis ehem mi ekam gavis ene kalange ki muslimako eba imam wanje qabul kuranje emi hegge wes kalange kam gawani allah subhanahu wa taala ene khaluqure bi rabbaki ila subhanahu wa taala kan ehem wima agun menna kan nove okay deveka ngeto nikam balla rasul sallallahu alaihi wasallam gari hangas makka ge mushrikum midan nawani kadege faanu gi kalange timammen emme egara mastus wanden alukon qur'an kadege faana tabai mi hunna timammen emme emmastu timammen kalange taka alukon qurash ngeto sole gotum balar wa kiharangalto mi wiye islam nogen kiyaman nogen ule mi hun emihunge undogol sabu amil raddu qur'ani ko wada ganno mi je wada ganna le ohorigen dam mi jehni ebbon timakan kendigen dam mi jehni ehmima egara mastus ei aharuge bodu ba ehnu gina ba e baga emme ragalen no to allah subhanahu wa taala horiha me alkon poran hama aharuge emme masarigga enun faratika me alkon amburalem me jen ennamas hindu kolakabes hayatuge sikuntu kolakabes allah subhanahu wa taala no faratakan enage moonu amburala alkon kurave kan no to alkon qurban kurave kan nove ehem vejikama wanama evani shirka nema islam deena ki algol menna fudigim wadine edin gone unikame natija gotun algol menge dirulumuge horiha kamegga algol men namuna dibigane shamil deena gotu kamidin wange baje anek kolum kurim bunun fadan ehem beg usul taka ehem beg aadakat islam deena khilafwa gotu algol menna genewe kam banya ekan ei algol menna nurakkateri amal ka wengede bay far bodu faafe ka bay far dinum berwa orge amal ka bes wegen ebade misalaka ngeto algon men eba fene algon men tenen bay zuwan ebbes fikure khiyalen neti misalaka kristiyanu not nasara emi hunge dini ramzek gotuga dini alukame gotuga karuga not atuga eba aladan ngule solib bay far emi hunge hedumuga misalaka algon men hama ei zinatagan hada misal rattesaku dini hadiya nuwata hama gati nuwata ena support kura kulabe team misalaka duniyege mashu emi hunge maqsad kiwes mi ruhani bare team lumattaka hama logo ga eba jaha cross salib e jaha fa inda algon menna ek team korwe lobe som algon mi hedun lan mi alani tedemme ena support kora team ge logo ai ehnamas ege ebein hande eligin dimaya salib kuraha en algon men ge tere hama gina zuwanu riayat nokor e mibuno yogota miyo hadiya gotu gadini rattessa kodinno tamille ganagem wes reach ka wima nale ka wima karu gonun tane alal mi kihawre kametto hagigatu rasul sallallahu alaihi wasallam ge hayap kolan algon men jihila ruga ekale fanu ge duwas waruga adi ibn hatim radiyallahu anhu ekale fani kurin nasara dinuga ulu vi nasara dinuge ilumberi ekale fanu islam e wada genno mafog ekale fanu vidaloni imam tirmidhi riwa koragani timan rasul sallallahu alaihi wasallam ga arihan ayruga timange karuga elifawe ranun hedifawa solibe gad mi islam wada genno mafawga
enas kurig aluwa fo ingich e deke wadaga rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kura ya adi itrah anka hadha alwathan e adi kalege faanuge gaagatiwa wathan araybuhum mikiyani allah nun alukon kurave takich ekam adi radiyallahu anhu ge maqsad ki alukon kurmennu zamanu sura oin etchebi baaba foti ehna mas rasul sallallahu alaihi wasallam eti sifa kuravani ei allah nun alukon kurave etche gotu anot faratek gotu anot allah sharik kurave etche gotu em hadis kurvani tiba kiba et duru kurash naga illa lash efo rasul sallallahu alaihi wasallam tawba suratu ge miya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam eba mihun ge ilum werinna rahibunna adi hiburun ei allah nun alukon kurave takidi gotuga eba mihun hediye mi ay kiyawa vidalu miyatuga hagigatuga mi angawani eba mihun allah nun alukon kurave farate gotuga eba mihun ilum werin hediye adi masih ibn maryam isa alayhi salam was timan karefan suwal kuravime eba mihun alukon kurani ki nune ilum werinnaka rahibunna adi hiburunnaka alukon kurani ki nune ehennamas ebamihun etabawa gotaka tabawa nunu hadis korovani ebamihun kamen halal kuffiya tebamihun nota yahudin nota nasaran halal nukure ebamihun kamen haram kuffi lumeri kamen haram kuffiya haram nukure allah subhanahu wa taala gafata khilafak timan dennim ade hadis korevi fatilka ibadatu eye emihunna ada korevi alukamaki min algon men engen dani algon men niyatin adi netikam gavies wara saaf niyatek kam gavies algon men kura bain amaltan islam dinuge basifa kurave ei shirku gamal tak gotuga em rasul sallallahu alaihi wasallam adi radhiyallahu anhu angawani nangawash e aqida ge maccha bina kura ruga e aqida ge dasun algon men balala ruga algon men la hidum ek algon men la t-shirt ek kam gavies algon men la gami ek kam gavies algon men la short en adi harwal ek kam gavies adi enum wes algon men ga gala jinat ek kam gas min evves echakun ehen dinegge algon kurave ramz hamakod deve kama wanama ei hama allah fiwa alkon kurave che algon men nan e ufulani en algon men dur heliwa jehen ade megutu kurimedani ona 30 minute me silsilage vihiwana program awmena ko mere studio ge minnevi sheikh abdul salam bin dawood ade shemi alon hama kurogoda swadan anegedumi awanteren den bay den zuwan angetami ehen dintahuge adakata bara fasehan eba yan ebe lembi yan eba haraka kore munda atan efen inget ekam misaka isharat de kullis gunaden ti ha bodu kamen hiyenti ande ma kanta bodu koraniyeti emme misaka alawnon den waragina fena ane mi amukut ek den hama mi ragalan yokon ule mi honge dereges ama daripala goya kan misaka hi hello ane bafia miki maane wesen echen unde to kod mige maane ki misaka henozak assalamu alaikum bun ega maane ge betetto ega e duwa nuzak ha ki furiha maane ge be no se kewade ki komna sarge ladueti kan miyanne assalamu alaikum daripula kina ehen eke bunelan nafsa ladueti wan dehema mi alwan suwala ki kiwen do astu miha fase han evves wa ki buddhim visniyas mi hardana maane nune hardana kamen e ganne echchika mi devani islam dinoge bay kanta nuni megeni to non kiyato mani astu ya fasiyan e devani kiwen to hegeduga algon hama mi fashirugas mi denne vi islam dinoge tarbiyata dinoge ilma algon men durad diyama algon men biratte wima algon men e ne gunima den mi wagotaki ehen kankam mi kamudam fashani furtama kamaki mi deenan onna lobe iman tarikam wargada baru ufedigin algon men hitterega annaha hindaku islam deenge shiyaratakan algon men hurmetterkum hida allah subhanahu wa ta'ala hikorobani waman yu'azzim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub hittaku ge taqwa e allah subhanahu wa ta'ala shiyarata matiwariko islami matiwar shiyaren e ekaku aneko baddalwa hindu hona gowala hinduga assalamu alaikum gowala assalamu alaikum gowale mun e gowale meni timange faradun tiba rakkaterikama salameterikama amankam hutte mi machiveri mana dehawa gotuga gowale ve ehin gowale me duniyage ebbe konebbe gowale mu kanuwe ehem rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan as makka ge mushunge zaimun kure zaimaku
dannawani emihunge Quraysh wanhaga jahiliya zamanuge emihun beenun kon ule ibarat rasul hadis korabani tiyawwure mativeri tahiyya tiyawwure mativeri salam etimanna mennamani devvi fe islam dinuga Allah subhanahu wa ta'ala ege sawman timam mativeri kor ei surwe gahuli weringe salam ebbe ko anebbe ga surwe badalwa hinduga salam etterki ulan nukon salam furtam badalwa miha assalamu alaikum gowalama ki sunnat e gowalan edekam wanama mi ege jawabu radduga jawabuga wa alaikum assalam ge jawabu de ari umaki e wajibe aneka e bayulanu koranje timange faratum ve soti salam etterikama rakkaterikam e niyatuga e ummiduga e ikhlas re niyataka ko enage dulun beru kora ibaratikamge e wan ebeje ehma islam dinuga hudden nukore misalakan duwa fadamun nota annamun no durun feruni hamaikan engu fulalaka hudden nukur e yahudinge salam kurumuga tere himene kamakawati hudden nukur mana kurwa nahi kure fawakam algon men an nufuli kamugawies ata ejjod nukurunu kamugawies algon men ibaratun assalamu alaikum wa alaikum salam gowalan ebeje miemme kudamiru nuwata adu niwe hisabe gori mihekan engu fulali kamugawies algon men dulun eba kiyen ebeje assalamu alaikum ema mi reeti aadatan islam dinuga hutta ehin aataka mi deveni kurin bunna fadan islam dinuge zinetterikama furihama kamuge iman kaman ene naadeveti kurin bunna fadan islami tarbiyata misalakan geto miyedu algonmenna ti hama demme ti vidalwen yuropu kankan zinetterwegen moluwegen fakkawegen kamugusken ule iruga islam dinuge mi huriha zinetter sifatake ginesti fut derakamaki algonmenna en amal nukoreveti algonmennan eguggotu nuhifete yuropuge mihun gan tahiru nove mi fotinna tishum bodukam dataketi fohegen ulunu irugas muslimunna ki dove saaf kogen ulebe Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anu ga wahi korba fawani timang ilahu gina ginan tawba ve tawhiru wa min lobid gannam e usuluge dashum muslimunge aadek ve fawani hina tawhiru gane hina tawhiru ve saaf tahiru gen ulu islam din eba majbur kore bayin halet toga fenum muli hashiganu shamilu agotan hina ganna kon usule kon ganune kon thaqafatek gato mifadakan kan huri mi usulu ge mati muslimun ulemun ama nun to nikam ballawa faha naga bodukam gossa godakam gossa tahiru man engule waganda miharos kene muslim shawa aslaki muslimun e tibenun korumun anna usul manaki denti miunnaki nuwas doe tisum fohe gen tedugen anna bayik mi usul toga matiga tibi bay anek gota bona kama banya etan nutahiru atak gamati usul toga matiga tibi bay e usul toga tibi bay algonmenna mizinet terwegen me algonmenge deenuge malumat libi fenatime edin algonmenna apply nu korave etnote eggotan amalu koramun nudati ehme ha fasihan zuwan kodinna islam deenuge wahake bone woni manot islam deenu kamaka wima miwani aabu kamaka hadi kamaka huturu kamaka natahjibu kamaka emi wegen ule gotak ehenama sagigatuga mi islami usul ta dannanama edina lobi korave nama kiha reeti usul ta tagafettuga misalaka tumbuli balada algon menge rajyega magumati miye ko tumbuli deukakken diyama forossara korevi ege hadikamuge wahaka anhen firihin emmen gowa reeti ko tiben wegen reya duwalu de iruga tunu hatiyaru tumbuli bala hadamun diya zamanen miharshikan kurabe ko ebol ekamu ko bayako mi hunnan ekkala eti feshana kavvegen diu kore wunima ei hadichka vishnu ei dollar wannechka vishnu ei nutahiru bayka vishnu eka muslimegge mitumbuli reya dual fasfahar fastiru fanara fahar fenlevegen doeven yadi hinagatum gitura femverugum itura fas namada fas fahara atim fahara komme namada ka fenlagen doeven doma amur kurabba sharu kurabba ena ibtiharatu gamati hunna enage moonu riyadore itafhar ko doeven affa itafhar ko doeven eko mitahiru reeti nizam algon menna hadivi ekkale diinuge namuge ama kiwe etarubiyatu visni faneti miyedu science ge hodumakun algon menna enguni tumbuli hunna miha tumbuli nuhunna oman kofu hunna miha mi tafat jarasim takun gellun libel abahe enaga hanganu go sida as jeheti e hisabu algon menna tumbuli kamuda echka mi wanje mi anhenunna ma reeti baykate wani firihenu ge firihen mantaka fenunima
ehisamu algon men tubuli mi riitechika wahni ekam algon menge islam deenuge usulaki allah rasul sallallahu alaihi wasallam algon men nakame dakwa devima e algon men me jene emme riiti emme zinette rechika wa ශාලමගේ භෞතිකව වර බොල කාර්ය විද්‍යාවල ඒතර මේ රාජ්‍ය බේර ගොස්සම යලවන වර ගොඩ මේ රෆුග හොස්පිටල් එක තිරේක තංගල බොරාලම ඔලෙන්ජි හොනීම ෆෙරන වරක් ගිනා මන්සරෙන් ගෙතමි ක්‍රිස්මස් කාර්ය හොතීම මිහාර මි ෆෙරන මන්සරෙන් නේ වර බොඩ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී මේ හොනනි හොස්පිටල් එක මෙදු බහට්ට වර බොඩ ට්‍රී දැන් හැම අලමෙන්ගේ හැම දිවෙන් හැම ගෙතමි අඹ මිහා එත බහට්ට ෆිරි මිහා මෙනගනි ෆොටෝ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී බහට්ටයි දැන් වරක් දැන් අනේ එම්බස් මාස්ටර් නෝනේ කිව්වසාම කොත්මිග ඕකේ කමෙතෝ මෙයාර දෙම්මේ ගලවොඬ වාක දෙක්කි නුකුතා විස්නාලා අරුගේත මෙයාර මේ අස්තුග එමිහුන් එකන් කොරමුන් දනි මුලි දුනියේගේ ෆෙම්වරෝ කමුගා වියස් අදි මුලි දුනිය බලාගෙන් ෆවා කමක වී කමුගා විස් ඒ දීනි කමෙ හගීගතු ක්‍රිස්මස් ෆා කොරමකි දීනි අලුකමෙන් ඒ හගීගතු අලගොන් මෙන් දුනියේ ගොරියා තාකුන් ක්‍රිස්මස් mi faha kon e wish kon e huriha tayyar te korumun daruga miga amali gutum mimase kuruma adi hama miga miya support libe fada kangam kuruma ki mi gitere wadegen dane kanka nge miharu algon menna ekkada kanta e bayg alukom mi zinet terivegen dani kurin denno algon men dim wani furihama koref edinuga eburi hifahatan je qawaita ehem balla rasul sallallahu alaihi wasallam warag gina irshata warag gina kankamuga bayan korwa faane kurige ummetta kurige misto nota miyo islam deenun ehin ummettoge usul taka khilafu mattaka emuna tafatu mattaka islami habati fetu matta kuranje kankamuge wahakatake nota bay kankamuge wahaka bayan korawar badis korawwa yahudina khilafu ashe nasarana khilafu ashe yeruge me mashhur mi hamego rumina khilafu ashe haqiqatuga maqsadaki islami habatu fetu islami usul demet misalaka mati maskuru kur rasulullah ingi viru amru kur viru angawani majusina khilafu matyabamu mati mastakuru kurash yahudina nasarana khilafu tumli diukof mati maskuru kurash maqsadaki haqiqatu islami habat dakkadun islami usul dakkadun majusina ki mati mas diukof tumli bala bay ehma ekankama khilafu man islam dinu warag gina fahar warag gina kankama rasulullah ibay irshad debba ehem wege midos as mi biru algon menge macca veri vedane kamuga khabar rasul sallallahu alaihi wasallam ni algon men korabwa hadis korabani tiyabami hun kurige ummettoge goittaka tiyabami hun kurige unun ummetta eden sahabinge basfrutakun sualtukun ebenge yahudina nasaranga waka ei edu suremme mashhur kon ulunu mi honeka muslimunna emme gaagoli kon ulunu ummetta emihugo goittaka tiyabami hun tabawane fahan as niyadu miyoti algon men etam fenna ho zamanan as tabawane ebamihun ekama tabamuga kaavataka nuwata mushaka kaavrigen egot ebamihun egota amalu koramun dane ege tere mihago lobbu horaka e saharaga terega dirule janawa lobbu horaka wadejje kama wanama ege horu hodan e horobes wanna mane ki emihun kora komme kame koramun gelda ehe misaka balla algon menna ebaritiwe emihun boko sala kor ehannot rasul sallallahu mana korobba fa boluge ebba bala fa anebba diuko fa behetto ebba tuniko fa anebba diuko fa behetto ekam algon menge tere johanna war diite fa kam eki mashhur fannan koramun dati ema mi tarbiyatu netuniyam not mi usul tan algon men neguni ma demmi deveni tabawe ema ege terege himen ekamen hagigatuga ebami hunge dini kankam algon menna kurave loebben misaka timag ambimi hagen gos budegge kaariga hatta photo enaga da muslima koruhu no timaga dariful ruhu mi warab bodo ajabe fada kame wage he hagigatuga timag hituge adin allah medugo nafratu koran allah medugonna loebbe sobun allah taka nafratu koranje echi take mi allah nun faratakan alukonko allah nun farate taqdis kora ilahu mativeri nukura ecche mativeri kora ba e kora mativeri kurma tima fakhur veri kama kutti hunna hurma ki ei waran aabu huturu amal shehad mege nubagam wa kamen alwada wa ki fenna gotukan getami hamakin photo e nagalani kina miho ngeta photo e nagala wagutum ha fetegen innane mul duniya ngeti fenna mane ke facebook nuni twitter nuni social media commerce wasiyetek gama wagutum e photo ara nuni video ara mi adi waagi muli duniye waagi meena mi dakkani mi aharmenge adi mi itara waagi photo en hama එක නගාලා එන mi forum එක itara mi ganna nubaka me getta waran rakkadir me har misalaka
mihar kobato eneya kristiyana ka hore tafata ki emihun e diinu ge kankamu hum fakhur were umda amote ka mihar qur'an kama ki mahfil taka gos etan tanaka photo ona ga photo am koramun tin emihun ge alukan ekamuga ehmai hagigatu ga kurin algon denne adi ibn hatim radiyallahu anhu rasul anga wafa basful algon balarwa bayakumi hum ebay ge diini shiare gota gengule kama wanwa diini shiare gota qura kama kama ekama beduruli wanje em rasul hadis korwani man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu bayakumi hunna mihaku eggu vejjikama wana mi hawani mihunge teren ito so hadis fule ekam bayan korama goto shami miyogotaki alomenge ane islam masaden wara iddati wagutu kole kamaden hama horiha menneswar boda hama bele den khasa ko syria getto mi halaboga den wara boda islamunna taage shiye noni sunnat mihon no wahaki firugato ga mihon wara bona aniya ko gattu gore monta adi anghem kabal mesa okutum sama ife inagala monta okutu gore den bay gamta dua sama kurum ebade den adi khas ko fardi ko sama wargina dua kurum den alonna mihen alomage terega getto mi suwal mi amas ko ben wani bay dini kudin eba shur fal kore warak muntagu adu hala muntagu te kamisalaka emi hon amilladden kuri kamage sabuna no he emi hon nange horiha turataken yannani hemaden kihinare emi hon kobada sheyage khiyade kobatu alomen wahaki mi andibaloga alomen wahaki hongan bahatten chena gote miharo islami umma ingeta islami ummate be hama abadus adwaswan fadan algon mennaki hama en hasigande gi misal go bay fahari galgon men getere miga koshe bes koreda ade algon qabul kora gota khilaf sekun gada nenas aslaki algon men aqida e aqida ge baruga e aqida ge warugada kamattaka algon men abadus nasur veri ganje rasul hadis korobani unsur akhaka zaliman aw mazluma tibage akha nasur deshe eneki aniya veri kamuga wes adi aniya libe mi kamuga ginamas ehe mane ki aniya kurani wes algon men akhik kamavana e akha nasuru ebadenje enekam dur kurumu ene hagguma ko visnadinum ene magangalumu hame gotan aniya libe miha ei algon menge akhikamuga wa kamwana e akha bes algon men nasuru veri wange beji aniya libeti be aniya salami ko himay kurmatta algon menge teren ka ko to kunnu kurani algon men teren ka ko to gos no hadani algon menge hama mi hashiganda badar algon men hashigando ge ek gunawana kun kurebe kushegge sabun libe aniya algon men tahammul nukuranto muli hashigando ufulen no to eve ekam farwadinu mattaka dem baaki hori gunawanta kunnu to bes ala farwade mundani hem algon men ge teren algon men ge akhunge in aqida gamatiga e iman kam gamatiga tibi bayako emhun adi kukkurunu kamuga avies adi gos ko kurunu kamuga avies kurunu kamuga avies ebekan algon men ge islami aqida ge baruga islami aqida ge huwetir kamuga algon men ebeje nasuru veriwa nasuru de mase por hamagun netti fawakam wan hamagun alu e miyedu muli duniya muli umme mi ekama medu hitama koram medani hagigatuga algon menge sunne jamaat ko sunna wal jamaat ge aqida ga adabuga adi suriya ga di duniya gina gomto ga tibi muslim akhunna idikolan hangoramakon emiyunge iffetta luutwala furanata duwala leton horwala manda ebbeyaki ei faalu algon men engin ebtibi kafirun navure yahudin navures muslimun ge macca aniya verikam bodu bayen ei rafidan sheyin ge terega himene ema e fada jamaate miedu miwani suriya ga ahluweren ge macca faawef mihinduga algon menna lazim gemwe islami aqidata ka ahlus sunna wal jamaatu aqidata ka sunni madhhabata ka algon men e akhunna emme kudamenu algon men ge dunu heyo duay kolladin e akhunna ta ka heyo behnu ni algon men ge dunu nubuna muli ummatu ilumere medu duniya kankolto go miwaga dakkam da rawunda kan nuisne mi aqida ga mati gati bayako miedu e khunna medu ga badu bahe bone e khunna medu ga ehmi songe hittawa nuruhun terikama nafratu fede fada bahe bona mondiun ei hewedana fada kamek gotugai Allah subhanahu wa ta'ala e muslim akhunna sha adi duniya kankolto ga tibe me muslim akhunna nasur devwa aniya beri bali korawwa aniya beri maccan ilage nasuru gada korawwa thabit kan devwash miya go algon hama nimmalum korige me detere algon menna yaddo ko wegendiya wahake ka begoton eche dannawan ha mi bawatu kame ngeto mi wes mi bawate menengati algon me waga dakkam anna mawduga islami usul taka khilafa kankan hingamundawak mi algon me komisar ka news taka mi nazar hingala ne kankan hingagen diam algon wakko forudunna baddal kore fa nekkam ga wes
මේ ෆන්නානුගේ ෆන්නුවරිකම් දෙක්කම ගොතුන් හොරා කමෙක් ගොතුග මිසාරක ඔරියාමුන් හොරි අංහෙනෙක්ගේ සූර සිෆවාගත සූරතක මෙ කොරහන් නේද ජවාබකි තිමම්මෙන් ඒ බෙහෙට්ටුමන් නොත ඒ දෙක්කුම හුද්ද කොරීමේ එයි එම්එම්ස් බදාච්ච එම්එස් ෆෙන්නෙච් එම්එස් දන්නෙච් එකමකු ඉස්ලාම් දීන් අල්ගොන්මෙන් ඇස් ඉස්ලාමී තර්බියත අස්මනි අල්ගොන්මෙන් නේගේ තෝ ඉන්සානුන් උලේ ගොතා ඉන්සානුගේ හගීගේ අල්ගොන්මෙන් නේගේ කොම්මෙමියකොස් හෙදුන්ලාගෙන් නිවාවෙගෙන් මගුමච්චන් නිකුම මිවලනි අනිකා නේගේ තෝ තිමාගේ අස්ලු හාලත් එහෙනම්ස් ඒ එකන් එඟුණකස් අදි තිමා ෆෙොන්නකම්ස් තිමා මගුමච්චක නිකුමගෙන් නොවේ දෝ එහෙම්මි හොන්න තිමා එක්ක ෆෙන්න ගොතක තිමා එක්ක හාමවා ගොතක ඒ අල්ගොන්මෙන් ඉන්සානුගේ තෙරේගේ හෙදුන් අලාගෙන් මිවල බේනුම කිසෙම තිමම්මෙන්ගේ අමල් තවග තිමම්මෙන්ගේ අඛලාග කමෙ කොරමුන් දියේ තිමම්මෙන් බලමුන් දියේ තිමන්නම කොළමුන් දියේ තිමම්මෙන්ගේ අඛලාග ගොරි මිගන් කම වී හිඳු කොමෙ මුජ්තමෝ එදෙමා ලම්බුවාලාක මුජ්තමෝ ගමිත ආම කොරක් උලේක නුජේ ඒ උසූලෙක් ගොතුම් බලාරු අදිමියක තනක වදෙ ෆිලාවගෙන් කමෙ කුරුමා ආමුන්ගේ තෙරේග මිකම් හාමකො ෆාලකොන් හෙදුමකි ඒ ලදු හයය ගෙල්ලිගෙන් ගොස්වාකමගේ හෙක් එගේ ලදුගේ හයාතුගේ මින්වර බස් නැතිමතා තිමාගේ බප්ප තිමාගේ මම්ම තිමාගේ දරින් තිමාගේ අඹි මී හැමි හුරිහාම් මෙන්න බස් මීති ෆෙන්නාන් නොත මේ එක්සස් වාන් එහෙම් වෙජ්ජකම වානම කොබාතෝ තිමාගේ දදු කොබාත තිමාගේ හයා බයිගේ එම්මෙන්ගේ තෙරියම් මිකම් ෆාලකොන් ආමු කරම දායරු එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කීරිත කුර්ආනුගා මුමිනුන්ගේ මෙදුගා ෆාහිෂමල් ෆිතුරුම ඒ මසේ කොක් එකම උම්මීදු කොන් එකම ඒ බාරු දේ මිහුන්නා බේගොත අංගාවේ දුනියා ආඛිරතුගේ බෑ මිහුන්නා ගෙල්ලුම හලාකුරිකම් වේන්දනේ අදාබුරිකම් එහෙම එෆද හාලකම් හුෂෝලිගෙන් මිදන් දැන් මිවාකාගේ තෙරෙන් ඉතුර අල්ගොන මෙන්න ෆෙනිගින් හැමගාමස් ෆොටෝ තවක ෆෙන්නන් එබූරි තිරීග අලිෆ් බාග අකුරතක ජේෆ හුරිතා මක්සදකි ඒකම වානම අලිෆ් බාගේ අකුරත වෙනත් අරබි අකුරතක නම්සු කොද්දිනුම් කම වානම ඒගේ අදි නුබාකම කොල්නෙක් කොල් යාරේ බහක් කරවේ බේ අදබේ අදි කීරිත කුර්ආනුග මුකත්තාත්ගේ අකුරතකුන් ආය ෆෙරිෆාවා ගින සූරත්තවක ෆෙරිෆාවා අලිෆ් ලාම් මීම් කම මක්සදකි කම වෙජ්ජකම වානම එමියුගේ නියතකි මි ආයත kiritu qur'ana fursar kurun kama gawanama ei soriha kufuru kama ga manako e hukum egota korevidane fursut ekkam ema kamaki war nurakka tarikam hagigatuga haram antari swanje furutama kamaki e mi bunawunu bawaton kiritu qur'ana kure fursar kam ga nuwinama bes islami qawmeg sattan satta muslimun ga qawmeg emmen jamaave evve ule tanegga hunurwerikan dakkadinu gotun kamuga wes adi hem maksudakun kamuga wes efada etche behettevi aamu korwene fursat diumaki e iggotukam bes balagane wena kamanna efada muassasain efada jamaate jamiyai mi divehi gawmugo ekkama wanama ebayako eba huttuon ebaje kanuni gotun ebakan alanje fiole balanje هذا شكرا جزاك الله خيرا الشيخ عبد السلام بن داود मेरे कुरी में दी 29 मिनट में सिलसिला के बिही वन प्रोग्राम आज अलमंग मेरे कुरे गेंदिया मौदू की इला आईना इंशाअल्लाह मैं हफ्ता के बुध वगैरह तिबे हुन्ना मी प्रोग्राम के मुलिंग मी प्रोग्राम के एकासन प्रोग्राम के बाद को उम्मीद का वकीला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू 29 मिनट